Uba man study nongrem ubade General Secretary ba menta jongka Bharatiya Janata Party napo Raniko constituency menta kasngi ula pensah ye ki katu katne kimat bakongsan bakum ki pai ba jongka Raniko constituency kidi bantip bat bakin airu ye ke jingkershan ya uba Martin M Dango ukertong jongka BJP na ka laifusan Raniko constituency hakane ke MLA election araja arpulai ka bansalong hak arfenyo terik urempang araja arpulai. Kali longka jing pensai perbak nak lihat tu lah. General Secretary jauh ke NPP Mitswa, nak ko aran ko fungsi. Pada mentari ngantang betul tu General Secretary jauh ke dia. Sen BJP nak ko aran ko fungsi. Jadi pensai kalau nak tahu balik ini nak NPP parti. Daw ngalong ba kadang berakhir buat nomi tendre bandaya saya pemba ira tagadaw bin asal kamlong gede nama kali gede kami kamsen tendre kita udan dehlor kata kerurin ba bukan kino persan jung barangku ni masih ni karai bangin ni no anak parti itu kumbang kreatif di ba di penyesal parti BJP tak dikata di amarta gaji persan di rumah lo ya pada cobaran korporasi pakai syai ba nak dia menjadi nak beliau padangku sini kerai kalau kaji diman ada kaji kerpat jadi pada apa kadang kaji bonsuk ke parti NPP kira diman ban lek dan penyesal mau ke parti BJP majoriti berhak di kalau tahu nak beliau jungku nak beliau jadi kinongiram di Muhammad ngira sim ye kata begitu ye kerai yang bubur balang pada di nomor kata ini kuan masih bandong nah ipada kinomdan kanu kecing artin lane kinomdan kanu kecing tim abang ibu nyesok saya di parti BJP kebang ngala bandong bukan nama ipada jungi dari karena notis jungi lane kamtam hadira jelam ikhlas jungi iting tendrai ini dijinting kadai tang gajing pompat suku kalau kunjuk kalau mes parti bak pai babun di setting year parti kongres tendrai hadi minta kelas suku ya kongresan perlong iki bagi kam banyak banyak general parti ya juga puan kali kan BJP unta kalau makin suku pai anda kelas suku ya rejim kerekam juga bagi ikan juga kan selalu kunjung ini tekawai kebawa dan sisa ya gini pada isutu bakal pan kedai itu BJP parti sebenarnya ini yang jungi din juga election ini hanya terilang buat parti BJP nama boleh nama parti BJP ka sensar ya dari India di ya kan MDA government la form ya kan MDA government terangkat bahkan BJP parti but kajing long kebesisya long ta ini parti bar lagi akan kongres dan mereka ya terima ke parti BJP ini yang jelas kita lada omno mentah ke parti UDP kedalam, ke parti PDF kedalam, independen kedalam, SSDP kedalam, ini parti baru. Kita rilang ke NDA kami, kau jilam juga parti NDA, serai kedalam parti Kongres. Prinsip saya kata parti form yang mereka NDA kami, kinungilam dalam Delhi, parti BJP kedalam. Bansna ya mereka सरकार इंडी ये अगर इन पर नस्ल बनाओ
Pai ba ki ban sai ba kinde ban sutu bakla. Ba ki hakpor ba ki je presiden jogri India. Ba med ba lendo obade u Nongiram presiden jong parti UDP. Khat ya ki MLA jong ka parti UDP bandi kersan nam ya presiden jogri India. Keakatan kepada MP naga parti NPP na tikani ki brohai ide ki cingsisha iba ngisutu ba kamdan ARL mereka dan tanggung penting ya ki beri kirma kata ki paiba ini masuk pusat bat ki paiba ini snow ini ini bahkan dan ini kebetulan nomor tangga perusahaan di Nepal ya di paiba jadi hantam hasaran korporasi bakin situ saya bakin nonton jerung di situ bakla nama apakah sana ini lamba ijit di Breu ndai do ijit di tempat seperti kita datang ke uniform Breu menjalankan Breu jadi kalau kata kemarin bagi paiba kita ya terima bat ngi ya karali di palong at sautari antai nuli kata bagi paiba bubun ya kiawan ban kesan baru ngai sutu sai bagi paiba kinum dan ganu bikin situ bahwa bat ngi ya kiawan di paiba atau sautari ban pelong ya karali at nuli kata di ai sebut bikin kesan ya ka parti BJP maka perkongsan wan man ai di kesan ke klor nungiram jungi ba marki yang dawo dangko badai ex MLA jongkaran ba makin sutu makin shine ba in ai di kesan ya ubah dangko agar ke election ko kita nambang ulah anjok ada barang punjau din sibun ikam iba udon kam bande tam ni gaban penhan bane ban pentiu ban pendit pendiang ya karan ko civil subdivision ya ka ba mauhi ula wana na ke sacrifice ban sign up na di long enemy ini long dunia di pensai itu nas kerpat di paiba baki nomdon kanunguru kaji suku bakla baki nomdon kanunguru bantong ba ubadan ko uphet no na parti inti umulin ban phet parti mereka kata kadai halor kinuri badan kaji bom ye suku atau parti dan kaji bom suku atau konvensi dia kata bagi paiba di mana itu dan ino no parti NDP bagi kun minta nak parti BJP nyetskan ba hakani kunti ninja kei no penong ini hapan perhat irka ya kampen roy para jogol simbang idang ini sebun dijunduna ba ini don kam ya development idon kam ya bubun dibentang ibang ide ibangle banang penha bantintiu ya roy kepa pada yang bah jauh berada pada konstitusi. Kini dalam dunia ijing persai dengan bagi pada susu, bagian simnya kali, bagi persai kita. Bahkan namdan guru bagi susu bakla. Kini diperlu NPP diberikan nang baru itu puar bagi organisasi itu parti. Makiru kini ban susu ya kali, partner tepat dikiru. Makin ya trilang pak ni, dan air di persen juga makin dan tu agak dipilih tentang pengen persen hajar kelai di perlu ngetrai nama pak tim dan kandidat sementara yang mengekspor beberapa ni tidak depan, makin hewan banyak trilang pak barangku banyak trilang pak ni yang bilang itu parti. Batino persen itu nambah India yang dijawab gila manusia kita kamai pada
isutu irjing duna kaki puar baru. Lawan kalian dah jungi kum kinong yalam jong ke parti kinong buat jong barangko kalau kinong yalam jong ke parti BJP minta engkau batu iladan betong lagi paiba ki ai ke jingkersan bagi paiba kin penjak yo barangko haberega election arjara pulai kapan ke bakhat long kunong ngin penbiang ya karan kor civil service nama ini ka civil service hadu menta tangkap building ru kepadam kejakaban snai ban tei office joga civil service ru kindam nom treru kimpat biang kidang hindiannya timbar tai situ bang idon betong ba bada pada ke ekitikursan badang ko unjok di thong itu ni long kunongin warna ya ki tanah trekam jok सरकार हमदे को रन कर सिविल सर्विस kunong kintiu ya ka civil service kum ya ka dan menta sya ka bakam ha bat khandit khandiang bagi pai ba kin sup bagi i ya ka kam kepada napo jong ka ran kor konstruksi kini kelong jing pensai dak legu juna hoi 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 TMC si Turki sentil di kalayaban pernah TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah